Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu CVL ruata Mizoram sarkarin lir theileile enkolna atana asum sen thin tam takte atlem jok theina na Government of Mizoram Vehicle Outsourcing Policy 2019 aduan chu ataka man tran ani Agriculture Minister Pusilorin sanga chuan Mizoram hun rang bu thar theina huna te leile tatana man tur leile zol na tho tumani ati Prime Minister Narendra Modi chuan Delhi khopui chunga chen na innuai somli chuang ten beisein kol eng an muta ati thonga bu sai Jharkhand Assembly in thana vote la te naktu ka chiar turin ruwa mana zongjong pe fel ani to Mizoram sarkarin lir thei leile enkolna atana asum sen thin tam takte atlem jok theina na Government of Mizoram Vehicle Outsourcing Policy 2019 aduan chu ataka man tran ani General Administration Department GAD ho tu ten hena tra thudon danin tuna tang chuan policy in a huam lo tlema zong ti lo chu sarkarin lir thei a label to don lawa Government of Mizoram Vehicle Outsourcing Policy 2019 hi thlahlui November ni riat khan Council of Ministers thu khom chuan alo pom to a ataka man thei turin sarkar chuan hriat tirna a chhuat to ani he policy man ani ta ka wang hian department zonga lir thei thar lei khap ngal vekania policy na huam lo officer lian Secretary le achunglam VIP protocol district in district magistrate district superintendent of police le munrang thanga Mizoram House lir thei omzat bituk chan veti lo chu lir thei thar sarkarin alei to don lawa sarkarin lir thei khal tu alak bel to don lawa he policy man ani awanga khoi chet ngai te po atul anga sik soi anni don ani tuna sarkar lir thei man lai lei thar le la tha te chu register ani atanga kumriat thleng le kilometer nuai khatle singa atlan thleng chom zui thei anianga level 13 officer le achunglam te chuan thlakata cheng singthum sanga join lir thei an ho theianga level 12 officer le anwailam lir thei dong pha te chuan thlakata cheng singthum man an ho theiang lir thei dong phachin officer hi kumsang ni sompali November ni sompali sarkar hria tirna chu anga kalpui anianga sarkar chuan pon lama tanga lir thei thok outsource tu tur azon mek thu soin Mimal le Paul agency ten anti theidon ti thua soya GAD kaltlangin outsource theiten an chang theyang sarkar chuan mimal lir thei aman ho te hi kum khat zelata na roi turte ani dona atul anga po sei theile a hun zo ma inrem na ti top thei ani don bok ani Mizoram sarkar chuan the Mizoram Liquor Prohibition Rules 2019 chu ati chuak ta a hei hi the Mizoram Liquor Prohibition Act ataka man tran tura kai hruaina ani Zukhap Magdadan Duan, the Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 hi Kumin March ni somni khan assembly na poma masedan te sep rules hi peifel ngal ani lawa sarkar kal phungpa ngai anga bo zui ani hnuwa ninga ni khan ti chhuwa ani ta ani kumthar March thla assembly in khoma assembly do kanan da ani rin ani Mizoram Excise and Narcotics Department PRO thu chhoina soidan chuan Christmas le kumthar lo thleng tura Mizoram mi puite thlamuang taka an om theina turin station rang te chuan thei topin man lameka dan phallawa ju siam hralle tol rute dapin rui hlo chuina konga po thei top pin an beya khwaljin phurtu lir thei khaltu ten zu an in lein lo enfiat na an thok bok ani tunkar liamta December ni sompanga le voin inkar chung khan Excise and Narcotics Department na thok te chuan rakzuli tar sangthum somthum pasari chuang Zubil lai trin sangriat zakwa somkwa pasari sabzu puitling za somruk pakhat chan ve somthum pakwa le ML za som riat atam sombaka biar bur za som sari le barmazu litar somnga pali point paruk le doidim kg rukan mana heroin gram za somnga panga point pakwa pasari le thalai ten ruinana an man khudam doi bur te somruk panga manin rakzu siam na mun factory somruk panga ti chiat ania danbo chiam ring somnga pathum man an ni bok Lunglea chuan Christmas in puwa cha na in kong in avor to pathleng thokat to lungle kan correspondent soidanin ko sang te point maslom na turan te po an lalok to a program po an ruam man felvek to police le excise na thok te point ven him na an thok chhorenga vengtina YML VDP te point duty dan turte an siam fel to a eile in lama har sana engma awmri lawa purun sen to le wangero chuan mundang ang bokin buai pui ania tuyal thero na men lovin ahar sa a tunkar liamta chhawatang khan petrol pump pani atangin oil la tur lir thei thui tak tak anin tlara oil pump a hian petrol a in omlo chhok thin ani
voina po mi pui mamona awangin Jedas petrol pump zotlanga chundar som pani atanga petrol free sale hal turani ti puanania petrol lak tum hian zinga tangin anin tlara ma se oil tanker hi khol lam chian lo na awangin lunglei aron thleng tlaya chonhudan hi vela po la sem thei ani lawa heti chung hian chimle marlama petrol lak tum hi kilometer khat don dona thuiten anin tlar ani agriculture minister pusila rin sang chuan Mizoram mun rang bu thar theina hmuna te leile tata na mantur leilai zol na tho tumani ati lunglei district haulonga huisi zaw atlona he thuisoin pusila rin sang chuan ramzola siam olsam na a leilet asiam theitura lai zol na hi abik takin ramri depa te wartaka malak tumani atia kunna thok tu ten hena fuina thusoin kum khata bu voi ni thar theitura theitop chhuwa turin acha huisi zawa hian thlai china atana man thei cultural common area ram hectar somli pahnia zaw a oma irrigation and water resources department hian kumsang hi paruka tangkhan helai hmuna hian ma anla chanani he huna hian cooperation department additional RCS pularin sanga lunglei DAO putlang timoe zo tele atho puite INWRSDO engineer la sang zuala le atho puite ba ka khotlang huai tu tele huisi zaw field management committee le leile nei tu tetelin minister ho hian agriculture le irrigation and water resources malak na te an enfia irrigation and water resources malak na asiam omthot lui diversion wer chu kunna thok tu ten tangkai taka an man mek thule chemical tlanga tuin hiang nar zo ka pek chhuwa chuan bu tharpo nasataka ati pun thu report ngai thak ani husi zawa hian chung ko som pangain hectar som palia zaw rama buan ching meka kunna thok tu te hian taimataka mala in department in uluk takin avil renga husi zawa hian ni kum khan bu metric ton somni pathum an thara kumina metric ton somthum pakhat an thar le ani sarkar lai pui policy pradhan mantri krishi sinchai yojana nuaya an man tur tuizem lian panga buat sayani toa helai mun panna link road hi kumsang ni sompali khan rashtriya krishi vikas yojana scheme atangin siam that aloni to bok ani agriculture department kaltlangin tu nai khan tractor andong bok ani chanchin thar hi all india radio aizol tanga puan ani prime minister narendra modi chuan delhi khopui chunga chen phallo na hmuna chen na innuai somli chuangten beisena call engan muta ati prime minister hian voin khan new delhi a dania wan ralia thua soya delhi mi pui tam takte hi rilru hambei lo takin an khosa thina tuna chuan an rilru hel kham tu chu li kian ani ta ati eptu party te chu chen phallo na hmuna omte mun ti nge na tur chu an mui mor chawa soive thina prime minister chuana puwa hemi chungchanga dan siam chu parliament in nia chop chhuwa anita a sarkar lai pui chuan karlowa ma alata ani ati he wantlang in khom hi delhi khopui chunga chen phallo na mun sang khaja sari chuanga mi chengte omhe tir anni lom thu soina atana huai hot ania delhi BJP president Manoj Tiwari le midangte point thu an soi ani Meghalaya khopui silong hun sang-sanga CAA dodala wanga thorum tho aum to lo wangin tukina tangkhan silonga curfew li ani mipuite po ei chopdora ni tin mamo lamin an bazara Christmas thuam thil le thilpek turte po an lei ani Christmas lo thleng tur muana tan ko thlerte po tukina tangkhan eng theile pangpar manga chei moi ani bok silonga sardar le lamdian gri police station huam chunga hian khwale tuini na dan siam that du lo wanga thorum tho wangin tu thani som panhia tangkhan curfew puan ani si somriat pakhat omna Jharkhand assembly in thana vote la tenak tu ka chiar turin ruah manna zongjong pe fel ani to chief electoral officer Vinay Kumar Chobe chuan naktuk jingdaria ta tanga vote hi chiar chan turani thu AIR ashil ani vote chiar ma ruai hi vote chiar ani tanga dar kar khat nuwa ahria thei tur thu asoi bokani member somriat pakhat omna Jharkhand assembly in than hi November ni som thuma tanga December ni som in kar khan thonga buat sai nia heng bial somriat pakhata vote la zongjong hi za somruk panga velani thu election commission chuan asoi bok ani chanchin thar puan ti to main chanchin tlang pui Mizoram sarkarin lir thei leile enkolna atana asum sen thin tam takte atlem jok theina na Government of Mizoram Vehicle Outsourcing Policy 2019 na duan chu ataka man tran ani Agriculture Minister Pusilorin sang chuan Mizoram hun sang bu thar theina hmuna te leile tatana man tur leilai zol na tho tumani ati Prime Minister Narendra Modi chuan Delhi khopui chunga chena innuai somli chuangten beiseina kol engan muta ati
thonga bua sai Jharkhand Assembly in thana vote la te nak tu ka chiar turin ruwa man zong zong pe fel ani to chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani